abukele emakhaya once again. Namkhulu namuhla ngibuyile again njengoba nangicela ukuthi hayi no ngemlandzeni abuye afundzise. Sibuyile futhi again before sicala ngetopic mkhulu sicala ngemthandazo. Mkhulu sanibona kokucala ngivusele ligama lenkosi. Mina ngithandazela mina ngiyasaba kuthandaza ebantwini wena sewujwayele kuthandazela abantu cela siyivule ngemthandazo mkhulu before sicala ngako konke. Ngiyabonga nyo. Ya singacimela usicalele ngemthandazo mkhulu. Babelo ngcwele egameni likaJesu, uNkulunkulu umuhle ungcwele. Lokhu lesikwenda konke osikwenthando yakho, kuluhlelo lwakho futhi lo walihlela indodza. Kuyawufundiswa lokhu eTiventonge. Ngilona loyo athathu ukuthi uqhamukaphi, uyaphi, ungubani, uvelaphi. Cela umsa wakho ke Nkosi siwumbathe njengengubo ngegama likaJesu Kristu longumpheli wethu naphakade. Amen. Amen. Mkhulu once again mhlawumbe nitakuchaza ukuthi ngibani ngoba labanye mhlawumbe baqala kubukela ukuthi mkhulu ngibani yeva nithi mkhulu nithi abuye again thina smart mkhulu thina sinoba sicala kubukela le video leya namuhla because every time mawudropa i-video kuba nebantu abayinyuwana abahlale bangeteka njalo njalo labanye ababikhona abanye kube nalabayinyuwana. Lokhuluma ke umkhulu Khumalo libito lakhe ngokutalwa ngiSimon. Lapha labamninga lona abatali bakhe. Yeah. Lokutalwa nje lelinye ke kuthiwa ke ngifayi na ungibita ngesintu. Hawu. Simon phela ngumagama lesivele abantu labadzala. Ngathi ungabita umuntu olingana nami waSimon asesemncane bathi yathi wamgugisa lo mntwana kanti unelikhehla thizeni lelivuswayo. Magameni anesichazelo kakhulu ukuthi sichaza kuthini Simon mkhulu. Umuntu nje lo sibusiso uNkulunkulu lo linaka kanti intweni letinye uba nemandla okulwa. Okay. Ngitaka moya. Ngitaka moya. Mkhulu namuhla sagcina other times recorda le episode liyana sikhulume ngokubhala kweliBhayibheli ukuthi labhalwa kanjani nokubumba kwebantu ukuthi kwaba nebantu labanye lebabakhona le bababumba babaphuphuthela waphila lowo muntu loyo wagcina kufika letinye TV nanjalo njalo if I'm not mistaken. Angathi singayithatha lapho siyichubekise siye phambili. Akunake. Lo muntu phela waphuputhelwa nguAdam. Akusibo bonke abantu abaphuputhelwa nguAdam. Yeah. Kufana naseBhayibhelini nje nakubhaliwe kubhalwa ukuthi kunemuntu lo wadalwa kwaba ngunomduna nalomsikade. Kwase kuba khona lo dalelwa kuyolima. Adam wavelela kuyolima. Inzaba lokhu bese uyavela sokhanzala Adam sonemfati ngilelanga kuthiwa awubita tilwane ngemagama. Letilwane betibita ngemagama phela tase divele tidaliwe tinalo muntu wato ngoba liyasho leBhayibheli uyawubusa kuto tonke tilwane letikhona emhlabeni tiselwandle tiyandiza emoyeni tilwane letiphethwe ngalamanye amagama umuntu uyinkosi yetilwane kakhulu umuntu lomnyama ngisho njalo ngathi umuntu lo muntu ke lengikhuluma ngayo ngisho mduna namsikade bade magama lawa njengaAdam ngoba Adam kwathiwa nguAdam ngoba yindvodza ngumuntu lokuthiwa Adam. Okay. So okay chubeka ngibambe. Lokunye ke nje njengoba sesiyichuba ke lenzaba. Lenzaba yokubhalwa kweliBhayibheli noma kwemvelo yethu ukuthi sifuna sihlala njani, kufuneka kwenteke njani konke. Letinto tivetwa ukuthi uNkulunkulu nakadala umuntu wamdalela ukuthi umuntu uyawuwenda umsebenzi wakhe ahambe ngendlela yakhe uNkulunkulu. Yeah. Nakatendile letinto nakenda labantu abaveta utiveta yena ukuthi umati uNkulunkulu ukuthi unjani Through labantu netilwane. Naletilwane. Nature by the way. Inature nje. Okay. Kodwa nje kakhulu umuntu lofute uNkulunkulu umuntu kulolo kwambatha letimbili. Yeah. Kulokunye ke ukhanza ukuthi siyethelelana nje lapha nalapha akhohle ukuthi umuntu nawuyethelela lo munye usuke ethelela uNkulunkulu.
lapha ke nasekuqhubeka ke njengoba nasiqhuba lenzaba nasekudalwa Adam asavele Adam asakhona kuyahamba ke live ke kuyahlalwa nalo hlelele naku ke Adam nasanebantwana la icala khona lenkinga umntwana Adam ke ubaba babili balabantwana ba-Adam kuba naKhayini kuba naAbele Abela abe ngumuntu nje labe kathi angumlimi labantu laba ngilona labe newakhe umsebenzi naloyana afuyile ke lo munye ngoba phela bulimi nalo lima umhlabathi kuyafanana nalofuyile solo balimi labo bobabili manje lo munye ufuyile uhambisa ufuya tilwane lethambako uyatinakekela lo munye ulima umhlabathi ukuthi kutholakale kudla sidle njengabo ke balima ke naku inkinga seyicala lapha nasokuthiwa akuyonikelwa sofuna umnikelo uNkulunkulu uyesuka lo munye ukhetha makasaletha kudla uletha kudla lokubolile uyonika uNkulunkulu lokubolile la yaqala khona lenkinga loya ulanza imvula ekhuluphele uyimikisa uNkulunkulu yohlatshwa nakushiswa manje into lebolile nale kahle liphunga lako alifanani noma ngathi asami sothatha impuphu nyalo siyishise ulandzele ebolile impuphu nawufuna ukuthola kahle uyishise neliphunga ngeke lifanane leliphunga lena ke nasekawushiswa ke uyananga umuntu uNkulunkulu uyabuka hawu Abele waziwaletha lo kunonena kangaka ngaze ngadla neliphunga lelimnanzi uyabusiswa kubangwa ke sibusiso ngoba namanje sibusiso siyabanga size sendlule ekhathi emasontweni ngesibuso la singimangalise khona lapho wonke umuntu lo noma ngayinkosi ungipresident ungubani ngilapho ufuna uye khona uyolulekwa ube ngumntwana wendani uye khona uyolulekwa lempi ke seyikhona nalapho kepha ngeke sathi novela iveli njalo nje unengi lokuphanjatiswa dini ngithi thina lesihamba ngetinyawo tethu lapho ke soyasuka ke lona nakasathi uNkulunkulu sowubonga umnikelo walona lomncane uthi ngidle liphunga lelimnanzi awu kwaKhayini ulethe into etibolile wasuyanqoma ke ekhaya ingcono ngibulale manje ingcono ngimbulale lo ngoba instead sofuna kubulala umnakabo phela ngoba umnakabo angithi sowubongiwe wanikwa netibusiso uthi wende kahle inkinga futhi lenkulu nalapho nasokuthatha ukubisele emuva wabona wangathi wemukwa butubulo bakhe uthi wemukwa lo lokuthina asesimuntu umuntu lo sathi abamkhulu kuye ngilo ngilapho ke sathatha lisu uhamba bafike esafini ambulala amfulele emhlabathini ngila kwaqala khona kungqwaba umuntu wokuqala lo waqala ungena emhlabathini ngiAbele nengadi leyokuqala ingadi yomuntu kuphuma iwele phasi emhlabathini ngiAbele yakhe Abele leyadzilikela yaya emhlabathini ngilapho uzothi awuqala ke uNkulunkulu asathi ke wena sowuqala ekusiwe wena Khayini wena ngawo kuba uyobathi uyalima konke kuvele elikhulu akube ngiloka naloya angawuphinzi ithole inala sowusiqalekisa uqala ekusiwe wabona ke Khayini uthi manje senginjani uthi sekubi wahamba bheka lapha abheka khona ngoba uthi uNkulunkulu ubuda linye ligama Khayini uphi umnakeni ulalele ukudwala kwemuntu ngokungahloniphi ngoba sinabo nalabo abangahloniphi labanye abahloniphi babantu babatali babo abahloniphi ngisho umbuso labanye abahloniphi ngisho bangani babo nebafata abahloniphi ngisho madoda ade sami nje lo muntu khenza njengileyo ungileyo nje into leyo nasi ke sidwaladwala lesingiKhayini ngingumlinzi wemnakethu mina ithi ngimpendulo uNkulunkulu
uphi umnakeni uthi kena impela angisiyo umlinzi wemnakethu mina angisiyo umlinzi wakhe mina uthi cha ngento wakho uthi ngoba ngiva ingadi yakhe iyakhala le emhlabathini oh ikhala emhlabathini ingadi uthi uyathi ukuthini nyalona sosoneliqala ukhamisise umhlabathi wafaka umuntu wamfulela so uqale kusiwe sengilapho-ke atawusike manje awu sengiqale kusiwe njalo nje lithi-ke ligama ngilapho akhishwa khona nasaphuma la ideni kanye ngoba nebatali bakhe bese baphumile yena-ke bese basenode nabesuke enode bamchilita nala enode so uyakhweshwa khona la babebeke khona uNkulunkulu ngamkhoshisa umsonze dade uthi nelwandle uyohlala yedwa asahlali nebatala asahlali nabantu uhlala yedwa kungako athi-ke manje Nkosi nasi uNkulunkulu utawubala uzulane emhlabeni wehle wenyuka ithi-ke impendulo kuye hawu Nkosi usosho ukuthi la batangikhanza batangithola bangibulale uthi uNkulunkulu cha ngidakubeka liphawu uyehlukanisa uNkulunkulu ngidakubeka liphawu solo sibuyela-ke kunayo into yokuthi-ke ngoba abantu phela nasibala sokusele Adam na-Eva naKhayini ufile phela lo munye ngibaphi laba batamkhanza-ke asesivulenta ingqondo-ke lapho ngibaphi laba batamkhanza ngoba phela bokunguye yena nababo wakhe nenina abethi awukhandwa bobani uthi-ke uNkulunkulu cha ngidakubeka liphawu kokuthi ubonakale batawukwesaba abekhuluma ngebantu bendalo yakhe ngesilungu ngilolo kuthiwa ngema-Gentiles thina bantu labamnyama base-Afrika bebahlukaniswe lwandle lolubovu iGibhithe ayilapha ngesheya la Judani ideni kahle kahle isendiya nanyalo ikhona ila isendiya nangasho njalo ima-Indians lalapho manje la ngesheya nakahlala ahlede wagcina wangenwa elwandle wawela watohlala eGibhithe make fika eGibhithe wakhanza labantu labamnyama bahlala nako babona kwesilwane nje wahlala nako kodwa bathi silwane esinjani ngoba sifanana nathi lesi bakusonzetha kwahlala nabo ngumuntu okufanana nathi ngumuntu nawo kepha-ke abazange bambuta ukuthi wendani kwende kanjani utohlala unabo bani le ngoba bebamati ukuthi-ke ukhona umuntu labambumba ngelidzaka lo lengesheya kwalolwandle lapha ambeka khona uNkulunkulu ukuthi ahlale khona lo muntu lapha-ke lo nasafika ahlala soyasho ukuthi qhamuka khona lengesheya kodwa akathi qazi lo ukuthi ungumbulali fike hlala naye fika isikhathi ngoba indodana yayihleti phela funa ibe nemudi seyesuke yaganwa khona la seyiganwa khona la kulabantu labamnyama yena muvele njani bekayini ngumlungu phela ngumlungu phela Adam abantu aba-Adam qhamuka lengesheya uyafika kuyaganwa la so ganwa ngilabantu abamnyama ngoba vele funa abe nemfati phela ganwa-ke ngumuntu lomnyama uhlala naye udala abantwana nalo muntu umntwana wakhe nje waze waba ngilameka indodana yaKhayini ngilameka liyagcina inebafati babili sithembu sitsala ungeva umuntu sithembu sidzala sithembu sikhona bafati balame bemntwana Khayini bomakoti wakaKhayini wahlala-ke ekhayeni-ke kuyatalwa-ke sokutalwa-ke ngila sokuqala-ke manje kuvela khona-ke lama-Arab ama-Arab phela labantu kahle kahle ngama-Arab lala bafike bahlala phela lala sebatalwa nginangu nabo ngiyena lo Khayini phela ubona utele wona lo mabhusumane nalabantu abakhe sebatala kona lo kuyahamba-ke njengokuhamba-ke kuyahamba-ke kuyatalwana-ke uyahlala kuvela lokho nalokho kuvela tintfo lena naleta kuyavela Khayini kuyahamba uNkulunkulu uyabona kokuthi
lo muntu watala abantwana labaphilayo ukuthi ingqondweni bakhanze sivele sikwati kwakha umuntu njengathi kube nathi besingakhana sikhutane nakukhona into lembi umkhuthu umuntu lapha kwendiwa nje uyona uyabuka ke njalo lelo kutalwa ngalanga kaKhayini kuyatalwa kakhulukhulu into lemosa abantu sinetinto lesibe sesitenda tiba magugu kithi nangabekisa nje la aqhamuka khona lo Khayini. Khayini uqhamuka ngesheya kwelwandle siveni lesimhlophe utohlala nebantu abamnyama ukhanza labantu abamnyama bayathi kholwelwa ngawuba nalethi thombe boqhwepheshe phela bokubantu labamnyama batedwebela letinto badwebe bente izinto eziningi lethi ngumdwebo lemidwebo ledwetshwe lapha iyafunzeka lalababhalayo nje bafunda lo mdwebo abathi lona usho ukuthi nekuthi 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 ngoba bona lo mdwebo aphinde abone lona ke usho ukuthi nekuthi 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 siphetho ke sekugcina le ntalelwane yakubo Khayini seyifunza ke kukhonta nathi tithixo letithombe sithixo akusilo lidlodi sithixo into lebatiwe sikhuluma ngesitejo sithixo leso hayi lidlodi hayi nje lokuningi lokunjalo sithixo yinto ngibekiseke lokuphilako lokwenta sithixo sakho inkomo loyakhako wena le nkomo ekhaya kakho yize idla tshani uyende lokuthithe utshele nabantu bakho la khaya thina nasibulala le sitavusa lenye nayo iphinde ibe ngileli gama layo yona le ngila kwaqala khona tithixo ke eGibhita kukhonta bonkulunkulu laba bakhomba ngeligalo akusibo bonkulunkulu lomkhonta ungamboni yakhula ke lento eGibhita yakhula ke njengoba ke manje sokuhamba ngibeke nje ibe imfishane ngoba ngaye sitayixoxe nangalenye la kuhamba zokutofika ke manje la kutabe sekwakheka sive saka-Israyeli khona sive sa-Israyeli sakhiwa ngu-Abraham uNkulunkulu umkhandlu uhlala eGibhita nakahlala eGibhita la atalelwa khona u-Abraham khulela khona kuleso sive ngokuthi uNkulunkulu abe liso lakhe akakhohlwa akaphangisi uNkulunkulu nafuna ukukwentela into uyayiyekela ibe yinze lento ayilanzele ngokuba labanye emva kwakhe Abraham bahamba kunabo bo-Enoch bobani bahamba kodwa nje Abraham nakathi awukhishwa kuthiwa phuma emndenini wakho Abraham akabuthi Abraham ngoba uvalivi uyathunywa akabuthi kenje wena ungubani wale ngikhuluma naye akakusho lokhu zokutovela nangu-Israyeli asakhona Abraham uyaphuma eGibhita uphuma eGibhita ukhishwa ukuthi uNkulunkulu uthi suka etihlobeni takho uphume shona kubangani uphume kubo bonke abantu uhambe utawutshelwa ukuthi uyakuba Abraham uthi umntwana asikwati lokho ekuqaleni la sikubeke nje sikubeke kuqaqa abethu umntwana Abraham unemfati kuphela unaSara kuphela umfati wakhe umntwana labehlala naye ngiloti umntwana nemnakabo naye ningayi ngalesilungu ngoba lesilungu sithi umntwana malume wakhe kanti cha umntwana wemnakabo uyahamba ke nasahamba ke kuthi wena athathe kwakhe nje ahambe kahle kahle wakufanele kuhambena nemfati wakhe bobabili noma naleso sigcili lebesisisebenzi la khaya kuphela angathathi lo umuntu ulithatha ke noma phela unethi inkomo uphile ufuna ngumfana ufuneka awulusa abevela anikiwe ukuthi ahlale naye asaphumile kahambile Abraham nangahamba ayofika
le ngesheya le yefika lena uthola indzawo uyakha nawulifunza kahle unewabo kwakhanzala athenga nendzawo atithekela nendzawo yemathuna kuthi bami bantwana batawungcwatshwa la kuleso sigodzi bakhona abantu emaheti la bese bavele bakhona bahlala khona le ka-Israyeli le ngesheya ngoba Israyeli phela livela Mungu le ngesheya yendiya ngesheya kwelwandle boGosheni kwahlalwa-ke lo sokufika isikhathi-ke uNkulunkulu nasafikile yamjethweni umkhiphela ngapha buya lapha Abraham buka yathi bayathi ingane yethu uthi Abraham uthi bantu abakho lapha bathi abangaka abantu wahleka Sara adudane wamangala Sara ukuthi ngidamthathaphi umntwana sengigugena kangaka wahleka wathi-ke uNkulunkulu lamhla ngeke kuphindise kushiwo kuthiwa ngu-Abraham sokuthathwa ngu-Abraham sizathu ubusisiwe utawuba uNkulunkulu emhlabeni wonke kude longalibita igama lakho nakakhuluma ngami nginguNkulunkulu wena uyaba ngibabe webantu bonke nanyalo-ke Abraham kude lo ngisho umlungu ngisho bani munye lo muntu lesimkhondako ufanana nananguJesu lesimkhondako yesukela lapho-ke nasekusuka lapho nangempela Abraham lo ma-ke ngokufuna ukuthi ngoba sinemfuyo sinako konke kuyawudliwa ngubani ngoba siphela singu-2 loya mntwana loya ngeke atale kwethu uthi talela kwakhe naye atale into letawuhamba ibhekele ngeke kube kwethu ngeke alidle nalelifa lelifa sangadliswa ukuthi nje lababe wakhe lomkhulu noma ngilongakanani suyalidla ngoba vele la kubo kodwa nje akwakude umntwana uthi-ke lo mfati ewubaba mina nasigcila ngena lapha kulesigcila ungitalele indlalifa nive kahle indlalifa nakangena lapha ayotala indlalifa lapha kodwa Abraham akayi kahle uqale uyala uyamncenga lo maka uthi kutawende kanjani ngoba phela side umntwana sicila yini nomnye inkosikazi sisebende slave kambe bebelungu bona asithi nje bokubelungu Abraham bo-Abraham Arab naseke abona evala amagama wavela umfati nasakhuluma into uyanjinja uyakunjinja akubhekisela kufuna yena khona yenta naku uzukwende uyatala nangempela kungena kule ndlu yakhulelwa loya nangempela uyatala-ke utala nangu-Ishmayeli amtele Ishmayeli akhulile Ishmayeli yabona benabo 12 ingakho iminyaka Sara lapha bena 99 weminyaka Sara utala bani Isaac ngesingisi kanti solo ngileslave ngizotalwa ngilomfati manje lo esethembiso lesalikwadi lesa 99 lesa 99 kambe umdali washo vele utawutala umntwana lo taba indlalifa sibantu abakho batawanza babe ngana njana tinkanyethu tesibhakabhaka loya-ke nempela ahamba samtele lona so unabo 12 or 13 khona lapho lo wale slave amtele loya mntwana uyakhulisa yena lo mntwana vele ukhuliswa nguyena lo Sara and uphatheke kahle uyamnakekela konke naku-ke lo sowutelwe lo uyakhula lo lendlalifa manje yakhula lendlalifa naku ubaba wabo sowenda-ke manje nalidzili ibirthday ngesilungu wendela lidzili lokuthi sowukhulile umfana uqeda umnyaka
Awu nangempela ke entelo ke lelo dzili kudliwe kanti lo uyabuka ukuthi yena solo atalwa. Le ndiwa lentiwa lamhla ngilenye indlela. Selisetulu. Yeah. Mina kwendiwa nje kimi. Akwendiwanga akuvami ukwendiwa lokhu kimi. Kanti lo sala uyabuka. Lendiwe elidzili liphele. Babohlala bobabili labantwana babona bahamba bobabili ahlamba naye lona. Nasahletile niyambuka lo mntwana niyambuka ubukwa ngilo. Lo mntwana waleslave. Ngilo Ishmael. Ishmael ubuka nangu Isaac. Nabuka Isaac uthi ha. Unikini inhloko kanti isala uhleti nje ababuka lapha. Unikini inhloko uthi. Ugcine yaswaqa umbuka kabi wathi sala ha. Lo utambulala lo mntwana. Ngilapho ke atawusuthi kuAbraham. Abraham ngicela lesigcila sihambe nalomntwana so la khaya. Ngoba ngeke balunge kudlala ifa bobabili labantwana. Kona bengifuna balidle kahle kahle sala befuna lifa basherele ukuhlukanise nakwa kakho. Kepha ke ngenxa nakithi nje sine bantu kuyenteka nje mbamba. Akusho ukuthi akwendeki kuyenteka. Lo sesuka uthi ke Sara yebabe hambisa lesigcila nalomntwana naso ngoba ngeke bakwadi kudlale lifa kanye lapha. Lo utambulala lo. Eve ebhlungu Abraham. Hawu umntwana nami ngizeke ngimthe athi ngithi akahambe nenina. Abahambe angibafuni abahambe ndawusala naye nalo wami yedwa umntwana. Ngidawusala naye mina. Ale Abraham. Yathi ngeke. Athi ngeke ngitala umntwana bese ngiyamxosha bese ngiyamlahla. Kanti kwakuyindoda lelungile nje vele nalo Abraham. Abenalo nalolivelo. Ithi ke impendulo kuNkulunkulu. Abraham vuma lokusho ngumkakho. Akahambe lo nalomntwana wakhe. Ngoba lokusibusiso uAbraham ngiyathi usuyindodana yakho. Lokuphuma elikhalweni lwakho noma ke lokukwakho nje kusibusiso nalapho kuyafika kuhlala khona kuyafika kube sibusiso. Kuyawukwanza kuyafika kutale kwanze kube kunene. Hey Abraham agcina avume nempela athatha abalelo kanaloka. Yes, before uchubeka. uNkulunkulu bekachamuka ngani? Beyachamuka ngelive. Ngelive. Athi ke Abraham alungiseni into emalungiselelo athathe lesigcila ahambe naso. Indzawo lenze asisusa khona lela lapha besusa khona eGosheni ahambe naso awusibeka lekutheni. Ngilapho ke lafika sibeka khona wasibeka lekutheni sahamba naso sakhluphekela sashona le. Khona lapho sahamba sashiya umntwana sokungenamanti akunakudla akunani. Umntwana wamshiya walala wathi hana lapho umntwana sehluleka ukuhamba yena wamlahla wathi ngiyakushiya lento. Wahamba umgamu lomude. Wathi uhamba umgamu lomude wafika wathola emanti. Nakathola lamanti wawagubha wanatha. Kwabuye engqondweni yakhe kuthi hey Nje umntwana. Umntwana nami ngimshile phela lo mntwana besola angikhalela afuna kufa nje ngemandi. Wanqanzeka wabuyela khona le wahlangana nalomntwana kutotoba nako kuyeta kuyamhlangabeta kuhamba kancane. Efika yakuthwala efika kunathisa kuyaphila. Kuloko ke uyakhula lo. Uyasohambile bamthethe khona le uyahlalele nendzawo soyitholile laba bambeka khona ukuthi wayithola kanjani asathi. Wahlala khona la. Slave. Le slave. Nalo Ishmael. Lo yake nakakhula. Uyakhula. Ngiyabona ngoba basho iminyaka beumngakho ngakhathi asaya kuthi akombulala. Akushiwo sabe neminyaka mingaki.
kuthiwa nje wabe suthi uNkulunkulu Abraham vuke ekuseni thatha umntwana wakho uhambe naye yo Lo mntwana wala endlini lo walesi wemfati lo wasala. lo wasala lo sokulithemba lakhe naye linamathisele kuye wahamba akaphikisana uNkulunkulu dawutshelwa uthi uyakuyithi iphini avuke ekuseni nqamle nadoda nisahamba hamba uyoshona kude wahamba lo muntu emalanga ahamba emalanga kuyofika kuleya ndzawo ahamba netinceku takhe tigcila takhe timsekela thamba naye nakafika lela kufula kuthi la yelwe khona kule ntsaba kuthiwa Abraham siyaqala Abraham yathothotela tinkuni Abraham yathothotela tinkuni uyathothotela tinkuni umntwana uyabe hawu sathotha tinkuni manje iphi imvu kepha sogcina buda babe sathothotela tinkuni iphi imvu le emhlasheni ulalela indoda lekholwako uNkulunkulu uyati mntwana uyabonelela yo thotho tinkuni ahamba akhe altari abeke kahle abeke tinkuni athathe Isaac ambeke etoilet tinkuni angakabasa ngci etoilet tinkuni ngoba yinto la yathi ukuthi sifuna ngiqala ngakho ufuna ukuyibulalela isibani usibeke uthi awulayida lapha sosibekile etoilet tinkuni nempela ke athina sacethila sakwendile awusambeke etoilet tinkuni amkhunge kahle umntwana ambeke etoilet tinkuni athathe umukhwa sofuna komsilaha phela kwehlele ngadi yehletwa nala etoilet tinkuni uNkulunkulu abambe lesandla asathatha athi uyayibeka nje inkemba abambe isandla athi Abraham buka emva kwakho nayi inqama imvu seyibanjwe ngetimpondo lakho lebe ingekho Agucuke Abraham abone sekunemvu esihlahleni nayi imvu esihlahleni asihlisa umntwana bathi thatha nanga umnikelo siyasho uNkulunkulu uyangesaba Abraham wesaba uthola umusa thola umusa Abraham nempela ngikubonile lokuthi uyangesaba ngilapho ke satawunikwa ke lesigaba sokuthi uNkulunkulu wemhlaba wonke akekho umuntu lwesaba uNkulunkulu njenga Abraham akekho umuntu labelunge njenga Abraham kahle kahle ngalama emagama lapho leli verse lelo kumbe lento leyendeke lapho ikhomba lithemba lemdali kuthi uma uthembile kuye lekakutshela kona kutoyenteka kutawendeka akuhlali ungendeka inyoni kuyenteka singakubeka edela ungathiwa hamba kokusuyawudlana ungabali uthi ngidafuna Nangisine le voice lekhuluma kwasiyilaleli kungathiwa hamba emkhulu bani bokuqala emhlabeni bekini bani labamnyama ngilombu phela thina lokho thina singakwazi sigugada igcila sisuke thina salandzela tinto tebelungu lokwakhiwa kwetindlu umuntu lomnyama akahlala endlini umuntu lomnyama akayi kosebenza umlungu thina sidla inyama yetilwane sidle timphandze tetihlahla sidle titselo tetihlahla sidle imibhido kuningi nje lokudliwako lokwendelwa umuntu lomnyama ngaphandle kwale ngadi yase-Eden umuntu lomnyama nje abenikwe nje konke lokuvela emhlabathini utawudla manje-ke lo ngokwesaba uNkulunkulu wanikwa kwathiwa utawuba uNkulunkulu webantu bonke mkhulu ngicela lesiyivale ngifuna sishayele enye iphathi futhi lesiyivala ngenxa ukuthi thina esibantu asiyekele kusaba siyekele kwenta into ujake thina sijaka into lekusasa thina sijaka into lekusasa letasibulala kahle kahle isikhathi sesifile
ubulawa yinto lotswena yinhle kodwa ekugcineni kwayo bese ivete ebubayo ukuthi wena uyibone yinhle ilapha Yeah. kodwa nyalobonya seyikwendanya. Yeah. Kwesaba kuhle, kubeketela kuhle, uqinisele. Hlala ethembeni. Uthembe ukuthi kutawendeka. Sayivala. Mm. Cela yokugcina ngicela. Sayivala asivale ngemthandazo because siyenda lenye yokugcina nayi ne phone call yesiphazamisa. Babukeli. Eish, kuhle namuhla.